Kulukuthi ukhala sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe ehamba phambili inkezela yami igama uveza kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya cela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. Uwelile umntaka mconi lapha useveza amahlazo enziwa iGcokamelisha lapha ngokuthutha. Uwelile uwenze enye iclip lapha ekhuluma eshoyo ukuthi umthandeni umfoka amanqele uyisithutha lapha wabona ngokuthi adalule engomeni ukuthi yena wasiza uKhuzani indlamlenze owakampongose nenkathi eshonela ugogo wakhe, kodwa-ke uKhuzani waqhubeka nokumeyisa lapha. Kuzokhumbuleka ukuthi ikhona ingoma kaGcokamelisha lapha ashola Zonhlamvu ukuthi lo mfana ngamsiza mhla eshonela ugogo wakhe ngamkhalisa. Uwelile uphawule ngakho lokho ukuthi yena wakubuka kubuthutho ngoba ukufa akuyona into ongancika ngayo ngoba ukufa akusona istyle. Waphinde futhi waphinde wayiphosa lapha enyameni kuyena uTshata umfoka ngobe lapha eshoyo ukuthi umuntu okumele ngawuzwana nomthandeni uyena uTshata, akumele ngabe uzwana noKhuzani ngoba uKhuzani unomoya omuhle ke nomcineka naye wasesha ukuthi naye umcineka wayengaboni ukuthi uyinsizwa ngempela, kodwa manje usebonile ubuntsizwa baye, kodwa mhlambe ungandi kakhulu awuzwele yena Uwelile esikhulumela. Umanqele phela vele uyisiphukuphuku uyisilima wayengeke phela laphana engomeni azi ukucula ngokuthi wakhayela uKhuzani ekhuleni logogo wakhe, kanti wayethi uyamkhayela nje wayemkhayela ngokuthi ukusasiyombalula ngakho uyatekisa khona kuthiwa uyanceka ngokufa engomeni ukuthi ngakhayela nje logogo wakho, kanti wayemkhayela ukuthi ngelinye ilanga uyomcupha ngakho. Nangabona ukuthi akaphili ke lo mfana ekhaya nathi akaphili, ngeke ukuthi ngathi ngingikhalela nganjelo kusasa sengicula ngami ngakukhalela. Hawu yini naleyo kanti ukufa kusokuyistayela isithutha kumanqele isithutha futhi ngeke usibone ngoba sicashe ngalo umsuzo matawu siyafana noTshata lo afana nje bazi ukuthi bayibheke egwayini ahlala afana bebe ngoshomo mawuthi uyabuka nje uKhuzani noTshata ngoba ngabangani bathunana ngoba lona unenhliziyo enhle athi uzwana nesithutha sehluthu esipintshwa amalegini ngoba kahle Tshata kodwa into ayenzile nje sangomeni ukubulima belegini kuma ukuthi impela laqathwa uphoxa unongoma insizwa nje ayenzi njengoTshata insizwa hayi ubumncane yakuyinsizwa ngangugxeka nje kuyinsizwa la Nazareth lokho amalegini lokho ngapha lokho sitabanza kanongoma akuphili fa ngabe kuzona nalo lo inkalakade yobulimi umanqele. Ayinganza ukuthi ngiyathemba nizwele lapha ukuthi mangabe igadla intokazi Uwelile lapha igadla kwangempela igadla akuzwela. Mhlawumbe wena ngakuthini okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba, hlangana ku-comment section sikhulume ngalolu daba. Kulona udaba lanamhlanje kwezisenkezo ungakhohlwa ukusubscribe, ulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.